Svaka im čast, brate, ovo stvarno što da kažeš počast. Realno. Na stvarno se na mene viš količkica. On normalno, treba biti vojnik, ja mačem. Onaj onda kamerman pa vidi. Samo puštao prebaca na drugo. Aha, vidim. Za tebe ukrasi. Tu je. Dovoljno je prvima. Drugima, gledaj. Zdaj mi se ovaj sniper razturo Nikolica u kuće. Kao u filmu. Najlakše upiti predsjednika, realno. Najlakše se upiti predsjednika. Odeš tamo u gradu vidiš. Kjer, znaš kaj bi te našao? Nikad. Bilo je skoro prolazio. Jo, kako ću provali baš da stiga, jer toliko ljudi. Da fuck s njime noge. Plave me. Ovo je specijalan odred, ova igra. Ti idu najspremni, najspremni. Ali bural svi ko jedan. Sve, nećemo se staviti. Kuca i pogledaj raje koliki je. Gledaj sniperić. Kako su pusti. Ali te. Znači onda ti gledaj sve. Što ti uvijek koristiš svega counter? To ja najviše. Daj mi